kinya kiume kiu kingi no arenda kuromberwa. Then teja kumenya kwina ngoma chithera chiri akirine chi antu bamwe barabarigete ku move out from carnality. Carnality ima antu jegi o ajegi mwiri. You are too carnal 24/7. You are just carnal. We kanisene but very carnal. Kile gituma mtu atuika carnal. When there is no word in you, Reago tena rutetoro mwadha ndene yaku, na reago tena maromba ndene yaku. Bwana Yesu asifiwe. You become too carnal. Ko arombero na arua, rujo umarani untunkomere kanaliti no yadha na ndene yaku, ya attract daimono ingi chionde, ile chidire chigi kastoa yesterday. So mraidirio mwega wa Miro TV, fight carnality. Na arua weta kanisende. Tika ukara ugitega anto, udheri gutega ngu, udheri gutega the body shapes, udheri you know anto ntukuiba gweta bakari ora bakwenda. Please make sure wetite ko cultivate your relationship with your maker. Kuthondeka uchore bwaku na mweni nyamurungu baba. Bwana Yesu asifiwe. Kena kirundugia kanariti kikarakuraja na ogwe na kiro kuona kuma kimwathani omba gugi sustain. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Urero muraithirio mwega wa Miro TV ntita kagita Dingina tuba kudwa tukiraitha in the book of Luke chapter 6 verse 38. Luke chapter 6 verse 38. Mwathani wegani ontubo tugibwaku ibwegani ontubo gotwendera rukirwa na aro tukio kumibunda wigitene gya kukia onene. Muraithiri wonde urorithiri te mubango jujo gukumia rukirwa na aro ndio mukunikira na thakame agatrome Jesu Kristo na nkrokindaria onene bwaku ndene ya mutorejowe na nketha monene changi chonde jara jegi utatina agwa mwathani Jesu Kristo chethwe jakio magaruka in the name of Jesus Christ. Mwathani rutetorwa kuru tukinyira kareke nkoro iria chiaji tuire chiangaratanite chumbe kuthwe gichokera kire wagiru bwaku litonera Kristo Jesu twaromba na kinye guchokia nkatho. Amen. Luke chapter 6 verse 38. Biblia atwera teremura ithirio mwegambe tikire ndo mene chungura kini tugataura. Give and it shall be given unto you. Give and it shall be given unto you. Kaingirira tugiwa kithomo giki itwithagira tugichira wa nandi ni uno menyente guchibangite na mbecha chagwito u ninte kuibangite na ingi extra apart from mothi and what have you because ituonerwe kithomo giki ikia giving of money, but the Bible says give and it shall be given unto you. Atero ga mbecha ejana na gwo kanenkirwa na atugite imbi icho kuganenkanira atugite kidiri ngombe kundo wone enkanire. But whatever you give, we give love, we give mercy. In the book of James chapter 2 13-18, yes, you must show mercy to others. If you do not show mercy, then God will not show mercy to you. Bwana Yesu asifiwe. Meaning kinya kiao ikieja na wa Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Forgiveness. Biblia toda forgive others so that God can forgive you. Rekera bangi kena murungu na wamba kurekera. Meaning kinya kurekerwa, kurekanira ikintu kya kwejana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Jada aina dino withre kwena mtutu okuwirwona gi smile. You know there are people kwena antu batiri gite kona antu bakoba smile na. Even that smile ikintu kya kwejana lakini twakariria antu amwe twaduganie kwejana imbecha. Good measure kedimige kiega pressed down keinyeretwe ura okikira imbira tuinyeria mono kuniene tugeni tamba tukubanga nkuniene you press them kenda bingi biona gwagutonya sindio kinyare yato kamata munga ojo theory maybe witete kurira njaka kwe guntu kungi witete kurira you press kenda ajungijo wana gwakugia so juinyi and shaken together jokaina inua rero wekira imbira twekara tukainenya imbira kinyamo ngaojo chori jujuine ina wasidio kinyamotu yes motu ijuine ina wa maybe kena nafasi umba kudwa ikioneka engi ekuinyeria okaina ina shaken together and running over bigete kaga shall men give into your bosom ni wanto bakomba kudro bagikonenkera. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord.
Tukujia na romo radio mwega wa Miro TV. I want you to be careful about what you're giving. Kwena antobeje ko give hatred. Kwena antobeje ko give judgment. You judge people wrongly, you will be judged. Biblia you get do not judge so that you cannot be judged. You judge people wrongly. Antuba mwoko judge kinyo otiji nye urore yao, otiji nye chore yao, kinya naru otiji, but you just there judging them. And sometimes you may end up judging to in a covenant na Murungu, and you end up being punished. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Manto charia odhide ya runguru adiowa. No mwenkoko ukedro kija keda. Galatians chapter 6. Biblia atura, God is not mocked. Whatever a man soweth, thus will he reap. Murungu ati tuweka mocked. I think tuweka mocked. Dito riura tari rikurisha kwa irika kintu ja kiu. O kiria mtu wandaga runguru adiowa. Ikia kedaga. Bwana Yesu asifiwe. Na kou obateri gukinya ndeji na midie biara. No abateri kudithia manto chonde, we very careful. Kwena anto maybe bena donas, kano wana adona, wagutethia tuwana ture maybe tutego chumba, tokia, na hawe mbechiria, waambiria kujukagia, ugiaka waku, ukigura irana baku myunda, ukibaika ya boarding. At the end of the day, tuwana itemanto jajagu. Ana bareo wegaya boarding wegorera myunda na mbecha chetu kiature twana ture tukiato tena ngina tutineve abamukai ana bara batuika aguruki batuika babangi batuika botheri. Bwana Yesu asifiwe. At the end of the day bakambiria kwendia itobiria wajukagia ukithanagia. Why? Whatever a man soweth, thus will he reap. Ni ontubwambi weire orega ku invest ki destiny cha twana turia waambiria ku invest muturene jwaku na chiari cha twana turia. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwina antuba bedra bari in position onenkero baruge mtu weta unenkanira kendaye wangugi na agita baruga ojuke baruga iria waithania dai abakuthiurunka becho gakibaruga abakuthiurunka no terikana kwe baruga chiana baitha waithira maybe rero ari factory ne majani rero ari factory ne kawa, you know, utakurikana uri tagi pastor muito pastor na bako barathomere lakini utiki baruga bachwete ngugi bakaga sijui nini tankwire kethira gukitha thandura tunyamure twaku kaora ukirija pole pole. Bwana Yesu asifiwe. By the way, let me tell you, tikira kitu ati nandi rombera mbere mo gwa karandi uchuri. By the way ri ibi igutuma gintu ki persist for long in my life. Imbedri kienda handire mbewi ndoku imbedrika anko keda jaba bo ko andire imbedrika anko keda biria kiujuju yokwa andire, you know. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nionto anko ire muraithirio mwega wa Miro TV. So many people are suffering today. Nionto bomanto jara jathithirwe kanyuma kao na bangi nionto bomanto jara bathithite bongwa ene. Praise the Lord. Hallelujah. Be very careful the way you are living today, because it will reflect in your tomorrow. Okay, raitoni mwekuru achume kanisa ne kuegera kanisa kudhambia kanisa, lakini kare kawega form 2 karetania na kurubaitha kagetania, you know, carry so much into immorality. Tionde mwekuru ro gweta kwera pasti tundombera ukija guchiogora mukuru ku nawe na tungia gwita tuto secondary na to form 2 to form 1 to university to college kuna ndi no mwenka biketho wao. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kaidri muraithirio mwega wa Miro TV mubango cyo Gukumia ukarothugania gintu kiria wathithia otieni kana woni gigeta unrewarded. Whatever you do, whether in the secret, kana gikiona wamba kwithirwa mbere antu uri mwega muno kwejaga antu into wabathithiria angambi we mauta, lakini in your secret places whatever you are doing is very evil, whatever you are doing is very wicked. God is seeing, God is watching.
Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mrithirio mwega wa Miro TV. Choria tiri imbi etumi nkuona mantu jaja motorene jwako. Igoni the cause kana ibarabara nyumekwa the cause. Homba kwethwa abagu abagu athuragia jojo oku uria nithiowe ithe akamwira nagwe utikaro kundwa kana urumwa thai nagwe na ino urakurire ni untu abagu atatinda naira na arakurire no urakurire we sweat uri bichwa bitikuonora ni untu bwambi kwina mbeu abagu atumire irahandwa dene amuturire jwaku maybe we munintini kana maybe inyambere uchiaro. Now today you are just struggling with life ni ontobwa intobiria biandirwe you are harvesting ogwe gomo kethi please ndikarandi chorigiatiri mwathani imbi gutuma mantu ja chonde ja karikandene amotore joko. After that teka gote na kiorio, teka gote na solution, go to God like Jabezi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ikuga atiri Jabezi rire atho ejire kuria res mutore ajo ako yote kweta bwega abari ya mami enchera kwena mantu ja karikire etere ke mwathani amwirito baba that you may bless me and bless me did ombarara mirie miankekwa na mwathani wetekerie njara yaku etere amona oni. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Romba rira yatomere murungu igwa pana kinyethra muturejo ijo ari jutwike muturejo uchungu jutwike jwa pain kambeberie murimo juju. Bwana Yesu asifiwe. You go to God. You go to God. Ibogereti, you know, sometimes bwera ijenina sandaka angabune madhabahu angabodhiriatea angodhiriatea. Okay, it's fine. Uriona madhabahu je kuwijijo kunanga. Wedhithia mbi yeo kumenya ne okuthithia. Sometimes you give to the altar ngai madhabahu kuna, but you've got no relationship with your maker. Jabez getreke mwathani. Ara create a relationship with him. Mwenka murungu araigwa. Kanko eberigi into giki. The moment you have a relationship with God, it doesn't matter what. Praise mwega, God is going to bless you. Mwathani agakweberia gikombe kioruru, mwathani agakweberia biria withirito giketha biria utandire wigwe na biria wandite wigwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani akutharime agwike mantu ja mathongi mbitikiria nchokyo kairi ndarikaite kuraja na riu ngichoka ngachoka na mwini oroko makuthu agitutariria rugendo rwero wini. But please be careful. Be careful with this life. Ituthirite twimenyera twana twa street makomados na kwina ntu kwingi ndetite kwina kana ga street kena kana kanintinika. I think that kana ko carry 1 month old or 1 month old na darugo churu inde kirite kana ga at least kenda roki riko na byegonke mwana na ndibweta no churu bubu muraithirio mwega kwina mwari ndatirimanire na wo gwito Kangai na Kangai are very close na these strict children na ndambire kumuria Kangai imbi tumi ana baba beja na jojo meni untuno kara ogwe no araranga yabo ngakwira openly ore ambirire kuga openly kethera ugo no ndeithiritie na maybe you know career ku you need to be very careful. Ambira tibonde beja kaikwaga ambira kwina na beja ro guku na Noah na Land Cruiser na magari jo manene Prado package ro lakini paka matuka kana bejero bakana naro bagachoka rojo ambira na baba nabo bethagira beba na daktari ogora ithiriti mubango juju. Please be very careful how you handle kinya patients bau tiga gutega mwaji wona agikwa kabisa na wena otethio bwawe tiga gutega mwekuru agichiara kana nona mwekuru ju makana ga gukwa kana ga kuja gatinomo ukiona na metho jaku. Please be very careful. Acho kambira bangi na bo borisi na machiefs ana baborisi machibo na daktari. That's what she told me. Acho kambire ende
kwini nye kuruba pastors Pariona pareo kiarene giki nabo ije kinya kiagitire kabisa mwankanda ogihi o mwathani so radio mwego wa Miru TV kiri na takwenda gukwira be very careful the way you live today life egeja kuthwa wi pastor na nonda ithiriti tiga kweria muntu areta muchara jo awe junthe wa kukuriwa kwayo gutikuriwa tiga kweria ntu rionthe bakuthithiria shopping ekuriwa gwaku rionthe bakuthithiria te kuriaga ira renti muntu ekurira renti kinya atirite we indi no mwanka renti ekwiriwe you know kinya wina ability no mwanka renti ekwiriwe na bara kinya bate guchumba no kubariria buthuki you don't have any concern with them kinya keja maromba uwageka muraini mwenkogoro you are planting a very bad seed in your generation kiriana baku na ana baku kango tigiria au tekethera nkuthuritie mono but be very careful what you're sowing today. Be very careful what you're planting today. Nionto bwambi ekauma and you will harvest. Thank you very much. Oh
kuditeria gaindikana babandikana ikanira kawe gandana kuditeria Mr. Dreamer. So
very much. Thank you very much Kinya. Wedeta gwitori ko by the way. Regina Kinya. Any can fit. Regina ndingenda omba kwithirwa ugitwereithie kidogo tu. Berema imbie tumire uga wina rwembuga murungu ndikana nonto komba kwithirwa aja tetabo kaja ndrije tetabo but I don't know. Imbie tumire wina wira murungu ndikanira kawega no kamwe karanda na kuthithiria. Ini gitare moe ujiri muomba kona mathina jaga kwangaratani na ndimantu ja mbangaratani ja mathina ja maingi na mbaju ya nene na ndiyo ndeire mwathani murungu baboke ja kwithira wega untu no kamonda na kuthithiria ndikanirako na umana ndikani no werese mureithirio mwega you know the moment mtu eresa gintu kinyethirika ni kwina mtu ureithiritie na gukurukira kagita gako at least akigwari encouraged na akimenya kinya murungu netete kumurikana imbaju ere kwiya kwajite mwenka waigwa ito murungu ndikanira no kawega kamukaranda na kuthithiria karono kan ndinginda ndajiti corona na ndinda ajwe muno ndateseka muno season ire covid season ire ndatengwa ne achore ndatengwa ne antuba ndajibo betu bare akwina guni na bara baingi bari muno mantu ja maingi so na ndirio igitari uno tikomenya okarawe nkau na ndinde njawe though it was not ita kariyo ere mantu ja manene ora lakini na ndigitari u to mbere ne onda karanga tunga to nimbo to akwanga tigana tu na ndiri wira donere time ndakarandi na ndona time na ndoria mwathani murungu baba igita au mbumete ngai kwe mauntu no jamonda na kuthithiritie ngai ndikanira jo baba umborie no kare ka nyomo yukana yukweja kuthire affected to imantu jada amen na mwathani na mbi ini ujo ngui wote na jo baba buruari mwathani aje Gukumia. Glory to God. Amen. Nikyo tumere wina rwimbo ru. Okay, ndingenda bakuthurwo ukimbira wini bobwaku wambiririe after corona kana gutwire abu afu bwende ne butikumira kana wambiririe kuina rino ntuomba kuthurwo wambiririe kuina covid kweja kana ukethurwo wambiririe kuina tene lakini uta produce kuina wako intura kuina kuma ona bakora ndakurire batukurite tuyi kansene tuyi bakadurike baba kona mami yoko batuire bae bara beta wa stout kale so tutuire kansene na mono nda ina kia assisting girls so ndakura mbina ndi with high school ndendere ya kuina ndeja ndendere yangu na ndikwaye ni nyakansene yetu mbita chabwene Methodist Church na mbita ndi mukwaya na mbedete kuina mono ndi ndatura nyani ngwanka andika turimbo twakwa ngatinka ekayuku ngandika ngaikayuku lakini nije God's time is always the best iwe corona iwe andiri iwe yakire amathani murungu na warambigirwa kiao na aram provide nyana bya kuthija nabio tonto nuko manya tauga no mbo kuthija ndwimbo tena bya bakabeta amen so wini bubu no bangite ko boydrithia kana niyo ali nandi mwirere story ile wari umu ali bado okay kaina nandi mwa kalire mwathani murungu akampenda na go produce kabisa okay no launchite dwimbo yu yunda dentara unchire na ndiye second camera gunchi okay it goes well no idrita mentor wako kiriwini mono inyamu urombita ira cheta wakakran burangiri mono na ntethagia mono na inya babo kwana maboko nero etawene dikathika uti na ntethagia mono na mono inyamu kurokwa mono sana amen poibo mentors babo burue okay fine amenta ba futo fauti sana na barambi watu bakiugira amen we give God all the glory okay kiriwini bobo akwi challenges iri kwithirito gikurukira challenges iri mono kumenya uteagaga onturi moe omba kuthira no kuthia no age tiura tukona gucho mwitiura okay mbona ndija yu nkonda kuina nkonda kuthia production nkonda kuthia jo jonde ndimwe kashi ukaga ukethira kashi uno wagire na mantu jama ingi challenges iri moe nuje nande utikira ria nkuma kwaogwe omba kwithira kina ndembo ja ijo kaigwa ntu baikwira ogwe ndembo ire angatie kara bangi bakwira sindi chiagirie ngugi mbio kuthithia itendagwa na ndi ogwo na ndi uthithie we na ndembo wona mbi me utikwaga ntu bagugutsina tumantu tho na nimbije wota uranko zavu no yes wow ikiya kuthogwo nuthirito kira range na sindi chiagire ngugi na otijura kuthithia wote kumenya oro kuthithia no ore okuga bere kinya no kumenya the moment or reject this gift
no ambiria kwa negative about Regina as a singer, kawa ambiria ko reject the gift of singing in your family. Yes. Nebije no ko mienda lakini rito rote gwitikiria wari positive. The moment biranto the moment atwaria politician kurumana. Nuje we ekeria mione tayari. Lakini ugo ijo mutwari kuruma nene ikugote kwendo nene in your family. Yeah. Ikugo you reject it. So please embrace Regina. Iya godwa nura mo discourage, just start embracing her from today. Thank you very much my sister. Okay, apart from maybe antokoaria and what have you. Kwina wenda ndete CD cheko? No enda ndete the CD. Okay, bado trendi. Ntaendia. Lakini ndio chiki YouTube. Mono, supporta wa mono, media friends mono ibambuka ile nyaki YouTube nare. Mono nasikiza konsia. Yeah, sababu dai bila bikwendea sana daiji ni sikiza code. Thank you very much. Twiterete uri Regina ndingenda omba kwethro kira murithirio mwega I mubango jwe kuina juju igiwini bobo 12 miaka iri thato ejite. Mubango jandi naju ankuromba mwathani murungu nkimwitagia inya nkamwira o twende na wompa inya nkuruki na kundungamira nkuruki jontu ntikwigwa ngicoka nyuma kairi nkiigwa gutana mbere otu tonto already na ingi mbinite si recorded band with the shooting but ngwitikia mwathani murungu ampombanira nkathithia na bando otu ndigwa ngai akembekira bobo kuina akinontu rimwe ndi aganya toro tu ngokira kuina. Wow. Glory to God. Yeah. Ndingenda bakuthura ukinira murungu mraithirio mwega akiona rwembo rwaku rwa mbere buru rwarwejire in your spirit. Rwa mbere kabisa ruraweigirwe romba kuthwa tiru murungu ndikana. Rwa mbere buru ruraweigirwe. Kambere buru. Kambere buru. Yes. Yoko na unda rwanga indikana irurwejire. Kau iko kari kambere buru. Kokejire. Nyako thinda na ingenda andika mbere ne urea. Yes. Eche maukuna nkandika na nkona yukure kuthira ngeka. Kau iko kari ka. Kau na yonda igiru nande kampani yako ina gato yande ngamba. Ndingenda okaina live kenda murithirio mwega menye gugoka inite tu kidogo tu. Gaindikana babandikana dikanira kawe gandana kuthitheria gaindikana babandikana dikanira kawe gandana kuthitheria. Amen. Yeah, glory to God. Amen. Imbi thagira imbi gusukuma thai kire kuina ku. What is that driving force? Nionto tesi ndiuga gukwendia ukonambia at least you driving force yeku imbiwe gusukuma kira mono nyatha imbiga wa gensukuma nokumenya rimwe nara ome nogwithira rimwe muntu na mathina njama ingi sana nokwithira bamwe muntu ukagethina mwanka ugaitejira ukona na ndinya kawirekeirie ndenda kurikania mutegeri wetu arikane atiri kinyaga kuruki agethira ikuruka ira jangana turia maru digo maru jabu jadi gokyo gita mwathani murungu oku nawe nyanda ike mwate kari uri ugo na ndikete mihugare mwe nkira mwathani nkebarikane nkabere nyamona mathina ja kujura jonde ukona no ari into kwende bikuthira tega mwathani bigacoko ja bia yubu nkera muntu wonde makuthinya kwe murimo jura jo kusumburite jo kuthangikitie ugo mwanka kwigwo itejira o tu still ukaitejira uti murimo jotiora utibye mwathani murungu akenda kuthiria atithiragia mutege Jesu tega mutharaba mwathani yake na wokora so na ndebiga uri moko encourage antu muno no tu still ko encourage antu nyana ndwembo tia kwa kavera ontu muno na biugo wije ko antu wije mtu to talent mwanya so mbiga gwa talent ekwa ibe encourage na ndwembo at least kinya mtu ndodikira igwa kuma kuthira kwiga untu kainde na gusukuma na guchumbura mwathani murungu akathima thuru karimbo kau. Amen. Bitikiri murithirio mwega wa Meru TV twite break na karimbo kangi kamwe ka Regina na kumutu tukomba kuthwa twicokira nyuma ya ndarekite kuraja. Records. Rogenda roro, nero rito
thaitha pomba nage Ngai wakwa tena ungetawe Ngai wakwa ompesage inya rugendo roro nero rito mono rugendo roro nero rito mono very beautiful songs ndwimbo indongi sana sana kinyega ya gwetho iguka ya CD gaturi kwenderia ni ura tutejire na chinarwa lakini murithirio mwega we thank God for everything we YouTube the YouTube ntitari jina kinya waki igwatene kanete gwatene Regina space and then Kinya. Thank you very much murithirio mwega kwa Miro TV tafadhali ndingenda gukuromba tukirie wetu kanyire kaina wi mwene twarega kwinia tunyiri tweturi tukainwa no kindly diwuki YouTube chwa Regina Kinya no kono raka ikirere nyekinya kwetho guka ya Regina ngimo ari umuthongi o mutuni mwe kurute ngokuru bade tore kuru murithirio mwega mwe kuru muthongi o mutune so ukwamba kuthurwa kimenya Regina ni kethre nyatio ukwamba kuthurwa kimenya murungu rwimbo rudu ni murungu dikanira no kawega kamwe do waki irugo wikia directly kire YouTube channel yawe wetero ya kwa subscribe uringithia una kanyamura kare subscribe sindio after that weteo like sindio hiyo sasa kumera weta wenera meunde u comment ugiaki hiyo wimbo imenibariki sana jio motivator kabisa ukamukiria no gatuma nkoro yoigwe I can still do again and another one and another one and another one so sure. Regina ndengenda gukore kyuri kimwe kwena ini maybe ba mero ombita kuthurwo kigwatana na bosofa ni tubakuthurwo uyu mwini kinya kwa bakai bakai nijana nditeka ndira umara ura mono mono bakai tu kwena launching no ingano na witite bado kinyemo bado kinyemo tora kinya so please ini beto para tuji mono ibethagira bena launchings tu na kina Johnny MG at least no kumenya na bara bako launch duimbo chiao tuina mwini wetawa Florence Karani tuina mwini wetawa Nathan Mutume tuina mwini wetawa kuina baba ingi kuina Nora Kende kuina Spanish Nesh is a man of God. Please all these artists but tuina kina Mwai Pastor Mwai tuina Annabelle one of us here kinya we mwini umweka sana kwena Damaris Kim uroko mbakuthorena mubango Joa Gospel Connect in the afternoon please the moment ukethro kigwa kwina ntwaini betete gutirimana watarinji na njara kinya wete ki launching you eigwe murio eigwe mwanya eigwe anto beta launching bategwa atia thank you very much Regina tukiri kairi ndengenda omba kuthurwa ketha ugitura kethando mboche kuchina skiza cons china skiza cons ni ntuna ndio tekwendia CD au na china chio chio ndina chio wena skiza code ya jojo na ko mreithirio mwega kwa Miro TV ningira toba kuthwa tukijukia tristi skiza code ya rwimbo rwawe rumwe ruwainite rururwa murungu dikanira kawega kamwe karanda anathithia tujukia tristi that skiza code no jukia skiza code yo igatuika ringtone yeku kana ukajukia rurungi twarikia kuina mwathani ntetheria because ndina udhaifu kuina a lot of weaknesses in my life and the Lord is going to bless us in a very good and a big way so muthikirio mwega kujukia rwimbo rwa mwathani dikana ndikithi mwe kwa haraka no mweka please tudora tugiukiria aini betu njira ya gukiria ni betu thaiji ikujukia skiza kondi chio kenda kinya waringa thi mwake gwa no promote
baka ni se Methodist iretote Chabwene Methodist hiyo ogekera rwimbo rwanga naro abakasi ni beto nara Kikuyu lakini hi ro our sister tena gwikira skiza code ka koro gwikaria ati ni kawena ka koro eti kugwane kimukai noru wake mujukire noru wake Chabwene Methodist buinde kuma benu beto reverend kuma reverend weta kuna baba ministers baba give evangelist baba toba wome twinde let us hold our hands ikija kuthwa na ina kanisene tukaigwa bwega kigia tumaturega ku promote bi so ndiki thimo yaku eta ukuandika wa message andika rieto skiza space wo andike nambeje 95 29 11 4 95 29 11 4 then message uandika alikana message ore miandika atia skiza space 95 29 11 4 arafu mitume kiri nambeji 8 11 utumekiri 8 11 ukethro wiwatrite skiza code ya ngaindikana a very beautiful song ngomba kuthro watri goranda uga muraithirio mwega wa Meru TV urita kithi mweku andika tu skiza key messages then space waandike 95 29 11 4 do umetumekiri 8 11 imbia natuma mpupa kuthura kira my sister ojuke kimori kidana no tujuke skiza code chiawe weko ijaje ojo aga tuinira tukaigwa bwega tukaigwa nkoro chetu ithari mikite oryo gukaiko akwiko give up akigwa kairi nte give up kairi alafu nandi tu niyo utoguthiria we nawe Biblia ni ugite kinya ndiria ios ekorema ikawa muromo tafadhali tukisikiza kodi okenda kwa muromo chuku yo skiza code, it will be a blessing to you na imbijiri itore baba rikedra rigikumwa na njira nene tukidire kairia my sister ndinge namba kuthurokira mumiro oreo kwenda kuina na bando atera manage just mu encourage no muone njira ya kumira kienine ki no to kwanu umirete kinye thota chemania baba ingi no umirete tayari ndinge na kumwira atiri agaitejira nendere gwitira mwathani murungu ina kutunga ndwimbo tiawe na achiume no ndege utejira muru andani murungu athari moro ukugita bungi urio gutio minyawe achiumie mwathani murungu mbije ntukwe mwaka muikira kirikaniro kyawe gikinyanire othuranie kanyamu ari the recording matunda impara mwera bwaga kanyamu ko imbia kuthurania ntu no ageta gochwana othurani nyako thirani kibuti akuringa umenyeta kundi nyaje tara jamantu jamanene kana jagoro inene uithanie kanini uchueka pecha kanini uitwambe the recording utonto tempo njire mwe kuringana na watu uwezo bora tu na buso tena uwezo bongane twinde the recording ugena ndambe taitere mbije bone yingi cia kuthia shooting outu kwa ukaitha ukamamia talente kule mwathani murungu agoete bitithia ngugi na mwathani nonto no ukumio akurugurira njira cionthe amen thank you very much Regina ogotwira kwega no kumya kwi mwini weta agera antuba totarete itende aheshimiwa Mheshimiwa onde na rwembo ngwendo ntetheria mbita itambere alafu mwere we na rungi tuwe totirwane ita alafu mwera ntetheria imbio guthetherwa ogwe imbio thithiti kendo uthetherwa mbere ita no rurumwe ita no yuijire then baadaye no uge uthetherwe tika gweta antu launching antu bere ni arambe we bere launching tika kubeta launching utikyo thithitie no bete launching at least kwena gintu thithiti kukwenda support gweteta neguru no tutujira chingi ithero ire arambi ni jarambi tukiria musani no tumetarie torire sana a very beautiful name launching thank you very much Regina ndingero bakuthokira muraithirio mwe kwa Meru TV maybe jangi jara ya kuinyite okay the beri batatu arafu tumagaruke jangi jara ndingenda kwira mutegeria wetu ni atiri kwenda na igintu kya maana sana tukaraye twendene onturire wampenda ukambukiria na ndi tukaraye twendene na ndingenda ukethia
antu bakwa bonde ngini ukethia na bakwa na bari bonde na kethia muno muno mukuru wakwa Paul Mwirigi kumukethia sana ari kithoka kaithe au chomburu na kethia njeto yonde enje ndindi na karikana gwa kwetwa mpumite po mukuru to enerika digauti catechist mkumbathari mo sana na kubakethia bonde amwe na mami kwa malisera baketheke sana na bonde amiru bonde nkubakethia bonde na kanisa Methodist na kwaya wenzangu wote nimewasalimia kwanza kwaya wenzake make sure uwekera skiza kondi rembo mono ndamali damari ugonyo ke chionde no to wigo akedo mono so ugekera skiza kondi chionde bara bata akedo mono ba akedo emu bekire rumwe thank you very much, God bless you. Yeto kambeta Gloria idra wena kagitaga ke gato bekudrwa please bekudrwa kigwatanira na Damaris Kim kana DJ is it DJ no MC Ndama da inyanya ke akireta mubango jwa Gospel Connect bekudrwa ukidhari mone nyanguloki idra wena redirye bubwe gabo Miro TV.